Kada pogledamo na ovogodišnji nastup MAN-a na Hanoverskom sajmu, moglo bi se reći da u autobuskom delu došlo do stagnacije. Osim prezentacije novog kombija MAN TGE i familije motora D26 namijenjene kamionima i autobusima, MAN je još predstavio izglovni autobus Lion City sa pogonom na struju. Zatim solo niskopodni Lion City CNG, nisko ulazni trosovinski prigradski autobus Lion City LLE, već viđen međugradski autobus Lions Intercity C, a najekskluzivniji eksponat na MAN-ovom štandu bio je Lions Coach sa ugrađenim novim motorom D26. Također na ovom štandu se u saradnji sa Volkswagenom našao njihov autobus koji je namijenjen brazilskom tržištu.